Paykuyta chaskirikamunchis turaykuna ñañaykuna. Kaymi ñawinchaykunanpas waqmanta periodicokunaq umalliq willakuyninkunata ñawinchasunchis. Kunan tawa p'unchay enero killapi kaymi willakuykuna kashan. El peruano willakamun warmachakunapaq qanchis watamanta pacha chunka huqniyuq watakama kay killa vacunakuna chayamunqa. Chaynata ministro de salud Hernando Ceballos willakamun vacuna churaqkuna wasikunaman qhatuy pampakunaman yachay wasikunaman ima rinqaku. La República nin Perú suyunchispi COVID-19 onqoypi ñakin sakaq ola nisqawan ñasqawsashanchis. Chaynata kunan p'unchay minsa willakamun. Diciembre killapi chunkas q'unniyuq p'unchaymanta iskay chunka pesqayuq p'unchaykama qanchis waranqa runakunañas onqorunku. Chaymantataq el comercio willakun. Kunankilla Bermejo sasa chakuyninpi huchanchasqa kanqa. Hinallataq cerronpaqpas hokaq juicio kanqa. Kay killapi chunka pusaqniyuq p'unchaysi congresista iskay chunka wata wisk'asqa kananta mana kanantapas yachakunman. Chaymantataq correo umalliq willakuyninpi nin COVID-19 onqoymanta kinsakaq ola nisqa qamushanña. Chaynata minsa nishan kunan p'unchaykunallas chayamunqa nispa ministro Ceballos willakun. Hinallataq el diario del Cusco willakun yachachijkunaman qullqinkuta kutichinankupak mañarikushanku. Proyecto de ley nisqawan tukuy aporte qullqita churasqankuta kutichinankuta munanku. Chaymanta Perú 21 willakamun Las Bambas waqmanta llank'ayta qallarin ichaqa tawa llaqtakunas corredor minero ñanta waqmanta wisk'ayta munashanku. Apurimaq gobiernuta allinta kamachinanta mañarikun. Chaymantataq ojo willakamun Pachaq waranqa qullqita cambista runaman suwarunku. Tawa suwakuna taxipi iskay motokunapi wasinman chayashaqtinñas hark'arunku. Chaymanta umanta ima p'akirusqaku. Kunanqa qarak'umpu hayt'aymanta willakuykunata riqsisunchis. Depor willakamun qaraypi apayki universitario mosoq camiseta yuqñas kashan. Kay sábado p'unchayta puqllaspa riqsichinqa. Chaypaq kunan p'unchaymanta pachas qatikuqninkunapas rikunankupaq boletuta rantiyta atinqaku. Hinallataq libero willakamun awqanapaq p'itaykuy llallinakuypaq Alianza Lima allin kallpachasqas kashan. Barcos, Beto, Zorrito, Arley, Farfán, hinallataq Aldair wichaypi kashanku. Paolo Guerrerutapas wahallanqakus. Kaykamaya periodicukuna willakuyninku aypawanchis. Hinaqa turay ñañay paqariña tupaykusunchis.